Krista te khin thu te bung som pariat na chen thum na nupui ka neya kalokal theilo ti tu kha mitam tak entir tu ani mitam takin an pasal emo nupui emo awangin pathianin ako na le somna an pom theilo pasalten pomtur ani ti hriat chianna neima ila kanupuin ado tlat si awangin kapom theilo ani kapom lui chuan alaka tangin buaina khir tak tak a ngei don si a ti te in an soi thin chutiang bokin nupui ten somna du tak local ro u tuna engkim pe anita e ti chu andunga ma se an chan na chu ka pasalin za ngai na ne na som na hi apom du tlat lo mai mi khongai la mi han phat sak te mai te an ti thin an sum don na ne na a in rem chia lawa ka pasal ngai dan ka trom pui mai lo chuan thil a fil thei don no ve min han phat sak mai te an ti fel et mai thin an fanau te chuan an ngai vin hle a an nu le pa te an hmangai si a an nu le pa ten somna an pom du miau lo awangin an pom ve be se pui a har viau ani ti chuan min lo phat sak te u ti hi an chan na ani ve ta ani heng mi te zong zong hian chungkwa a in chenna a hlavin chandam tu somna an hnar vek pathianin a somna an hnar tlan vek na hian an chungkwa a in rem na le hmui ngil na a tir an ringa ma se bum na mai ani masial na chi the tu chuan masial na bok a seng chok Krista mangai na nartu te chuan mishing mangai na tinghit tu le ti thiang lim tu an hnar ti na ani a vanram an chan ba ka van ron in hlan na lo chan let lom na dik an chan bok te khin thua ruai che tu in asom na ngai tha ani izia a hriatin a thin ura a boi hne na chuan chuakla kothlera te kom kara te kal thuai la pachhia te piang swal te mikdel te kebai te heta ron hruai lu ro ati a ruai buat sai tu in a thil thlon pek musit tu te hoisanin in le lo nei lo te le puar fan ve lo te asom ta a pachhia te le ril cham te a thil thlon pek ngai hlu tur te asom ta ani Kristan chia khon tu te le no chizwar te chuan pathian ram an lu khalta cheu ani hi ati mishing ten an en tuilo le an mu sit te zinga a chebor lok ber te po hi pathian hmangai tlak lo khopa tlahniam lutuk le khongai tlak lo an ni lo chaw le ngui mishing ten an hnuai chha te hi Kristan an nen pan turin adua tu hne na chang ma le khoya chang ma a mu theilo muan na te lom na te en na te an hne na pek a thlahlil ema miswak sual ber te hi a thin lungril ber atanga a hmangai le lainat em te an ni alama hi pa an om theinan a tharau thiang hlim chu ngil nei na ne na zong chuak turin a tir ring ani pachhia te le middel te aron hruai hnuin boi chuan a pu hne na I thu mi pek ang khan ka ti to a nima sila mun ala chuang ta fo ati a apuin a boi hne na chuan chuak la lam liana te daya te kalla ka in a kha nan mi han thlem lut sham ro ati a heta Kristan a hantar lan hi juda te sa khopon lam khovel lam lian te le daya te chanchin tha na tho thu ani anni chuan min thla tu ten thalera manakha an eya lekha thuin wana tangin anni chu eitur ape ati angkhan anti a isuan thudik tak ka shil a cheu wana tanga chang mo sian apelo cheu kapa zokin chang tak wana ta chu ape cheu ani pathian changpek chu wana tanga lo chhuaka khovel hne na nun pe tu hi ani
kei hi nun na chang chu kani kan ne na local to phot chu an ril cham lawang kei mi ring chu atui hal ngai hek lawang ati a Johanna bungruk chang som thuma changa thum nga he thu pek zom Paula le Barnaba chuan Juda de hne na pathian thu hi nangma ni hne na soi masak tu reng ani nima sela in nara chatuana nung tlak lova inin ruat ta ka hnu in shiro u gender te lam kan hoi ta ve ang chutiang chuan lalpa in thu min pe ani gentel te ti eng tuwa karwa ta che kol kil thlenga chandam tuwa iom theina turin ti ziak ang khan an ti a gentel te chuan chung thu chu an hriatin an lawma pathian thu an chawi mawi a chatuana nung tura piang chuan an ring ta a